تماشاوان شاوکی هنج دزانن سبه سالوگرا سرفرازیا چاناکالیه لبر یکیجی گلک ولاتی بر خودان چاناکالیه نهاجی نوچگهانی مهمت بیلگیچلوی درگه ولوی دروی برنامه یک چاور ساز کرنج مرابجه مهمتم ته گفتاریت کن. بله جانان ایرو 98 سال در باسپوش سرفرازیا چاناکالیه سرک وزیر اردوغان جید وان ساعتانده آد چاناکالیه اونها لوی دوری امکارم بیشن سبجی وب شهیدین چاناکالیه نبی وان را وب جمع هفدو ناجی دو میوانه مل جمع نزهینا کی باسوان بکم لبل والتیا چاناکالیه ای سال دست پروژه یک واتدر کر آفیش و بیلبوردین کردی کرمانجی هات نازل کرنج بوکو هرم گازی جوان و خورتان بکن دوجی امسر وان گورستان انگریان راستی جی علاقه یک پرزه دایی لبل از دخوازم جبرکو دمام کرد المیوان خو وگرم فرفوره اکیول شهید نبی شهید و هیامه کچکا میرزو اکیولو امنا جه بپرسن گلو جو هیامه چه بیستیج با وکاله خو گلو با وکاله و چه جواره گوتن در حق و هیاما دجوار ده چاوا به هور شر کرنه نها جم وجی حواله با و هی کرتاسی وی زمانی کتنه سواش به هورا سواش کرنه زاف تعبدیتنه زاف سیری دیتنه و ام دخوازن و اف سواش افیگا بسکنه دایی که نه اوجبو تربا باوی خو هاتن وی دره اوجبو تربا باوی خو جاتنه و ام جبو سواش جاتنه کو بارش کی چه به ام خوازن بارش چه به حقا جانک نمرین و دایی که حقا نگرین و کذبا دایی که حقا نه خواري او کنبن بلش وی هیام از خوازم گلو باوی و بعصا وی هیام جوار کرد وی شریده بک کره تفکی شرکریه چه خوارن دوی هیامه ده چه خوارن خوارن فضلت نبود گفتم پامنه دیه او دگو فضلت نبود زاف سیری دینه و زاف افدالی دینه و حربی دامانه و او قاورا الهف دانه و حتاني في عيشي قازان كنا بهفرا او مسألة تير كرد علوي تشركز هبسي برابر يعني امزادانه هفودني ملي خدانه هفودني في وطني قازان مشكرنه دایی نهاش بو گلو باوی واجبار ندگو چاوا و دور ده براتیا وی شری چاوا بو و هنگی براتیا وی شری خوش بود تبرای هف بود کرد و ترک برا بود ایرو ام شهف نابن مشهف و دنی دکن همان برای هفن ام تبج آدم و حوانه ام تبرای هف و دنی نه و ام تخوازن کو بارش چه به و ای سری چیا جینه نکشتنی و پولیس جینه نکشتنی و عسکر جینه نکشتنی و تب کری منه نه ای کسی نه بله نها حواله کره باوی ول وی دری از لخوازم لیوه گرمش برکو کرمانچی نزانه از ترکی پر ویبم تماشاوان عزیز کره حسین کاشماز جوه هیامه وای دوینه اده جون دبینن باوی فرفوره و باوی تورگوت حسین و هیامه ده تف شر کرن همبری دشمن از دخوازم گلو کنگی هف ناس کرن اموینا جه گوداری بکن تورگوت amca siz birbirinizi Ferfure Hanım'la nasıl buldunuz? Ben geçen sene Batman'da konferans vermek için buram Çanakkale destanı anlatmak için Batman'a gelmiştim. Hatta 50.000 kişi orada sergime gelmişti. Maliye Bakanı da gelmişti. Ben araştırmacıyımdır. Babam Mizo'dan bahsederdi. Bizi her cuma akşamı toplar, Kur'an okur, savaşları anlatırken Diyarbakırlı Mizo o kadar düşmanın üzerine giderdi ki yel gibi derdi. Onunla birlikte savaş yapmak o kadar kolaydı ki derdi. Birlikte siperlerde namaz kılardık. Ben geçen sene Batman'a gittiğim zaman Diyarbakır'ın Mizo'nun kızı var mı diye sorduğum zaman o kız benim dedi. Birlikte orada program yaptık. Ama şunu söyleyeyim. Barışı o kadar güzel anlatıyor ki ben diyorum ki Mehmetçik şehit olmasın. Polisimiz şehit olmasın. Gençlerimiz şehit olmasın. Analarımız ağlamasın. Çocuklar yetim kalmasın. Herkes barış ve dost için yaşasın. Turgut amca çok teşekkür ediyorum. Zamanımız çok az kaldı. Na dayka ferfurel paş me mukalibi bilimet denivisini dibeşi camero hayç xwe hebe ev devera kutu pele dike devru devranek pir dijwar derbastıye geloj ve nivise deve xortu civanen ve heyame çi şirete bistinin bave ve çi şiret ve dikir un çi şiret elme xortu civana dikin lwe dare dibeja dur yani savaş bisakne ica em dixwazin vêga savaşa nava me jî em birayê hevin savaşa nava me jî bisakne
ام ناخوازن گنج بینه کشتنی ام ناخوازن دایک بگرین ام ناخوازن و تکسک وی عجی چکمیشکه ام هیوی دارنش خدای خواه کو طایب اردوان خود تعالی قلبك روني بخدلي وي وبرحمه وبارشكي تشيكه وتكذا نافا متى محمد قلب بارش بكش خرا راح تروني هركس راح تلسن از گلکی سپاس دکم بله تماشاوان نشا نها سرک وزیر اردوان جیل و در سبب وان مالباتان را و بجمع جدورا عثمانیش 20 ولاتان جی گلک نبیین شهیدان آتنه 81 باجارین ترکیه والیتیا چاناکالیه نبیین شهیدین چاناکالیه لهف جوان و سبب سرک وزیر رجب طیب اردوان را جی بجمع گلک مساجین گرین گلک شیرتین گرین دادن امکارن و که بجن والیتیا چاناکالیه جیل عالیه دن آفیش و بیل بردن کردی حاضر کر امکارن بجن هم الهرم هم جیل تواهی ترکیه ev avişên kurmancî jî hatine hazirkirin hatine belavkirin rastî jî hem alaqedarبûna welatiyên Çanakkale'ye hem jî alaqedarbûna gelê welat gelekî zêdeyê ji vir em karin vana bêjin canan. Belê Mehmet em ji tewmêvanê te re spas dikin.